sunod nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mas daawak man iti bakit ken lakay akaaruba tayo dalton lakay. Ay nawaw, anyaman ti pakasdawan bakit? Manmano amakitak idarumwar. Kanayon pa'y amaaldawan da. No anya nga tati aramiden da di taunag ti pagtaengan da. Ay nawaw, anya kumatibibiyang mo. Adan samang ilemlemeng dagita tattao. Numaaldawan da amariing, awanan ti bibiyang mo. Tas saan mo't asika timang pakpakan kadakwada? Ay nawaw. Nakitam ka di dagiti bulbulong anak kabitin iti asidag tiri daw dalakay. Agraman bulbulong pakibiyangam. Amangan kunak numang gagamod dagita tattao lakay. Anya? Pudno ti ibagbagak marilulit. Nakitak dagiti bulbulong nga agbibitin iti asidag tiri daw ti lakay ken bakit akaruba me. Amangan met no herbal tinakita mare. Saan mare? Talaga asabali ti agparparik na kanya. Na, diretson nakman mare. Anyat kayat mo asawan aya. Manggagamod lakit ti dagiti at tao mare. Manmanumet lang no makita karumwarda. Si kakit dimot mare. Manggagamo dadagosan. It's better to be safe than sorry mare. Delikado ti magamudan anya. Ni Nana Esther ti sumungad mare. O may siguro gumatang. Iwan gagpaiso. Ay nawang. Kapayan nangisit ti bado na mare. At idug ti buok na kas lamang gagamod na talaga. Ay, agawid akon mare. Makaammo kayon nga agsarita. Bye! Anya ti umay mo gatangan, Nana Esther. Ada ka di tila kumadagom kan sinulay. Ada nana. Mano ti gatangan nyo? Jay kumanakabaks no adda. Mabit lang, taalaang. Tapno makapili kayo iti kayat yun, nana. Ken, ada man salud-sudakan ka. Anya day ta, nana. Nakita nga dardaras nga agawid ti kasarsaritam itay. Ah, ni Ruela, nana. Hun, kanayon ko ang makita, nukas tangagsagsaga iti paraangan may. Ngampulaw sa saan kami pa'y ang nagsarsarita. Mariknak akas lakabutang na. Nuhag sarmingak, katagrup-rupa akmat atao. Ngam-apay nga ta akas lalik-liklikan na. Kas kumaitay, agdardaras api manaw idi nakita na. Ay, kwa, nana. Madanagan laang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istov. Amangan ka no numauram ti balayda. Oh, abdi nana. Agpili kayo iti kayat yo. No anya akulay ti kayat yo. Nakitam day jay Dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imet ti bakit akaruba. Ay amangan no adda ti daitin na Na, anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausar no agdait. Mapanggay dayan da ta saludsudem iti personal. Tas siyak ammo. Masino mat ti naturad ama pandita balay dangay. Nakabutang tupay. Yak ammo kang karuela. Kumpurmila ditan ti makitkita mo. Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom kan bulbulong? Ay nawa, agsakdeng ka man. Manggagamod ka na yung tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan na gamudan da dito'y lugar tayaw. Ay na, yad adayaw mahapaw.
Gimatang ako iti sinulid kandagaw pidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadayitag. Bakit? Mabalin ka na nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadaal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sige, buti nga rudan. Ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan. Ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liwliwak Tawan mo ti na dumaamaaramid dito'y balay. Mayagay ka ang panunot mo, bakit? Saan ka mabuling? Dito'y palay. Wun na raw. Ay, wun gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay bitin ko iti asidag ti ridaw. Mabalin ka no kita makapinay ta ko na ti gayam ka. Ang gigigdan mo te papalamid mo, bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti dait kalpasan na. Isirak mo ti bulbulong. Agawaam, tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ang makapadanag, Mare. Ay nawaw, anya launay ti pagdandanagang Mare Ruela. Dagom kan sinulid ka dit, may ginatang jay bakit idi na minsan, Mare? Wen Mare, apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga na kita karuba. Grabe ka mat Mare. Ay na, Mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngamla ang tabagbagi Mare. Isu ti makitkitak, Mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas di tilangan ni Nana Esther, kat panunutong matan ang manggagamod, Mare. Anyat mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, Mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Sobra te na iluto ang manok, bakit? Padigwam ta kaalubat, Daruwela kandalton kaday lakay. Kakituin, isudalay ang may takaalubat ay dayan ito. Mano nga islice nga ititad ka. Nayunam, sayang din, tando santa maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan. Ruwela! Ay nawaw, makapakigtot kayo mat nana. Anyat yung umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga menti na iluto ni tatampidong. Ay, pasensya kayo, ngam jak awatan day ta amasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. Saan ko nga awatan timakan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakmatlatan akas taruwela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Inted ni Nana Esther, nasalaw ko di tarwar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan anagga po iti maggagamaw si kadal taon. Saan mo't nga grup-grup ang manggagamod da tatakin, Nana? Panunot mo laang day bakit? Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akananday taamakan. Delikado ti magamudan. Kumporminto, mga minti pampanunutan. Gamod day tan lakay. Apay, may tarayam nga raw. Agring ka pa'y mandalton. Uy, Ay, nawaw. Di mo magdisturbo, hindi pa natulog ko, Ano yung masabol mo? agkagatal ti bagpagiklakay. Ay, kudkudam, Amok lang tan
no anya ti makagapo lakay. Anya nga rod? Ginamudan nak day dya bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malumkat. Ay, sus, ang pura to. Aday ta ka mo na nababakitan. Ang mga no adda tinakang kadaking ka, ah. Italaang ang mapasamak day toy. Ita nga imay day ta abakat dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapol iti albularyo lakay. Agsardeng ka man, Wela. Gamod mo, tisang ngayon bagam. Talaga. Di mo pa talo no anya tipod no ang makagapo. Anya ka na ya. At danangag ko asay ang gusang may papan kadatalakay. Andaray ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. Nuapay agim matul ti bagbagi ni Ruela. Nakita-kita'y ka. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ha? Ay nawaw, met. Itanya ko maamakagapo ang gamuran ta diya tao. Sabay siya, amuta ayamat ni manggamod, kat saan tamat amang gagamot. Diyak man amaw iti day ta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman nagatala bakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangagan naman, no apa nga ibagbaga na nga manggagamot sa bakit? Day ta ti saan tay nga amaw. Sos, May salang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Period. Aday tani o marilulit. Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka day? Lima bagamat, Maray. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaruba mi Mare. Amo madagi jay. Garaw da pa'y lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, Mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. Lima baga Mare. Naggatal pa'y. Amangan ko nakno. Adamom amabalin na pagpatulungan. Ay, ikwa, Mare. Sigurado ka agamod day ta? Katuan anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, Mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot agdigos. Iso anak ko nam anagatul ti bagbagim. Diya akong maanusan tigatil na lakay. Agsapol kahit pagpatulungan ta. Ang mga nuda ito yan ti patay ko. Nan, kita man ti bagbaga managatal, kilima baga. Kita am titangad ko Whole body ti lima baga. Naggatil pa'y lakay. Ay, nawaw. Apay ka day. Ingato man tatisin mo ta kita. Aday ta. Ay, sos. Panagkunak saan agamod day tabakit. Anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan nak ti bakit akaruba tayo. Apalan na ti kinapintas ko. Urang ka lang itidigos. Bakit? Na, muto iti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapos makitam ti kabkab mo. Ay nawaw. Nagatilaang kabkab mo na dagaw ti bagbagam. Ay, pudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako urang ka lang itidigos. Imudo ti dano mapagdigos mo. Apay namin aya nga ipilit mo asa anak anagamudan ket siyak mati makarikrik na. Sardeng ka man si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua day ta, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw. Agawa ma, Lawanan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem. Nya kada ito yung babae na. Igudam, nagitiron ba nga igudam. Nawatam.
Kamusta tirik nam? At dapat tinagatal. Awanan. Kung nakto magamingking ka, di lang ti kurang mo bakit? Datatapidong, kena na ister pa'y laang matpiman, ti mapan mo pabasulan. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatal. May katulad na ita. Teramidem ita, kat mapan ka iti ayanda, tagkid daw ka iti pamakawan. Nakababain ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod. Ay, kaasita pa'y lakay. Apay met anay bagam tikas na bakit? Malas gayam ti kastoy arupa. Ay, yan tikas ta ngay bagbagam met, bakit? Gapo iti kastoy alangata. Pagpanunutan data pa yun amang gagamog. Ipanik-nik ta saan ta amang gagabod, bakit? Nadalos ti konsensya ta. Awan ti ilim-limeng ta kadakwada. Anya nga tano ang papukisak lakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabuok. Isuti na kainlaba kain ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamog. Mapakakilig gumatang iti kape, bakit? Makakapkape ako. Siya, konti makisalita, iti kaluba tayo. Harton, umayak man. Anya ti masapul yo tata. Himayak sa adala ang tika ku alaw-lawagin. Amo kunday tata. Kasaluan na amuam. Saan anagamod ni bakit ko tata? Iwan tasaan kami mat amang gagabod iti asawat. Awan ti ilim-limang be. Nuan niya mat ti bakit kita na. Amang ano na ilan na layang. Nadalos ti konsensya mi. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela tata. Kurang lang iti digos. Isuan hagatan, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak tata. Isu ti nagbiddo. Binagaak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Isu ang pasensya kayo talagan, tata. Adto yan ti kape agat gatangam, Nan Esther. Agyaman ak lulay. Ni, naliday ka mo't, nana. Wala. Tayo warwaras ka no day ta Aruela. Aginaabod may. Iso halim mabaga. Kan agagatal ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ta ti istoryada. Ay, nawaw, di yulatan ikaskaso ti gayem ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya? Day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti kabkab na. Anya? Awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayem ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella itay napankagimata. Kat anda ti good news. Masika nga rudan ti umuna amang ibaga. Noan niya na ita good news. Napanik-nikan da, asan anagamod ni Luella, bakit? Di ko na nilakay, nakit kulang lang na ti digos. Kasta mo ti ko na nilulay itay gimata nga klakay. Ay, mabitlayang bakit? Dapat ti tuloy ti istoryak. Ha? Umay ka no ni Luella dito'y balay. Agkid daw iti pamakawan kadata. Di mayat nukas talakay. Saanan adasa ti pabasulan da. Awanan ti pagsakitan ti Regnata. Pasensya kayo, Tata Pidong, Nana Esther.
Madidag itinay-sawsawang ko kada kayo, idi ka labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan ang panunot mo, amang gagamod kamay. Nakitak nga min dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagom aginatang yu di tatirsena. Kan tiatidog abuok yaw nana. Gaputa tidug ti bukaw, manggagamod akaon. Di la mabalain nga isumot ti kayat kaw. No may papanmot iti sinulid kan dagom. Gimbata nga, taliw-liwak tiyang dait iti kumkumpurmay, nukas ta nga wan tararamida. Timot bulo nga makitkitam, herbal da kita, kap-kap yun may kindi tatampidong. Day tati kamalik nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amumon, asan apod no, ti pampanunutam, may papankada kami nga gasawa. Wan nana, amok itan. Pasensya kayo manan na. Agkape tayo, pay. Ituloy yung tuti agistolya ito madamdamain niya. Amo mare, kasta unay tibain ko kada tatapidong ken nana Esther itay napanak ija balayda. Nagdalos ti balayda mare. Si kanto mga min, Mare. Jumping into conclusion ka adagos. Wan nga rod mare. Bala ang gayam ti makitkita kabulbulong anakabitin ija balayda. Ken san akayat ni nana Esther ti agpapukes. Ta iso ka no mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buok na. Oh, kita ma. Di mon liwliwayan ti agdigos, Mare. Amangan no iti kababantay mo iti biyag ti padam a tao. Ket maliwayam tumanen ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kada tataken nana. Saan na maulit day jay mare? Nakababain launay. Ay nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Taamangan no isupay kit di ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.